Il-vittmi f'kull konflitt huma dawk li jinqabdu fin-nofs ta' gwerra, fin-nofs ta' taqbid u ħajjithom tinqaleb ta' taħt fuq. Il-gwerra ma tarafx nazzjonalità tal-vittmi għaliex huma kollha l-istess, ibatu l-konsegwenzi ħafna drabi ta' ħaddieħor. Raba ħbieb u ġenituri tal-ostaġġi Iżraeljani f'Gaza kienu Malta fl-aħħar ġimgħat. Ma' TVM News, Mazi, it-tija ta' żagħżugħ Bar Kuperstein li għadu maqbud f'Gaza tajt li l-familja għadha maqbuda fil-ħmar il-lejl tas-7 Ottubru, meta l-militanti tal-Ħamas ħabtu għal kibbutzis Iżraeljani. Taking me back. I'm still in this day. Every day I'm in 7 of October. Bar Kuperstein kien gwardja ta' sigurtà fis Supernova Festival li spiċċa l-ewwel mira tal-militanti Hamas li daħlu f'Iżrael. Zito qalet li n-neputi tagħha uża l-vettura tiegħu biex isalva kemm jista' jkun nies li nqabdu fil-massakru. He had a jeep and he evacuated people from the festival to a nearby kibbutz and he do it 4 times. 4 times go back and evacuate as much as possible people because it was so important to him to rescue people, to help them. He didn't think about himself. Il-kibbutz Nirodz twaqqaf minn Odet Lifshitz, illum għandu 83 sena. Il-mara tibnu Atilav Lifshitz qalet li l-kunjati tagħha jozzu l-paċi u dejjem ħadmu għal-paċi bejn iż-żewġ popli, l-Iżraeljani u l-Palestinjani. Marta Atilav inħelset imma Oded għadu maqbud. This is a difficult thing to cope with this every morning. I wake up the 7th of October like all Israel and the kibbutz, and we believe that it was only a horror dream. Il-fjamma li xelet fis-7 Ottubru għada sal-lum, eluf ta' Palestinjani mejta u f'Iżrael protesti anke kontra l-gvern biex jagħmel iżjed ħalli jinħelsu l-ostaġġi li għadhom fidejn il-Ħamas. Bring them back. We speak a lot in the government. My sister go over the world. Yehud u Jonathan Cohen huma missier uħu Nimrod Cohen, żagħżugħ ieħor maħtuf mill-Ħamas. I saw a video of him and his friends being taken. 2 of them were shot on the spot, and he and one of his friends were taken into Gaza. Yehud u Jonathan kienu Malta flimkien ma' forum li fih ingħaqdu raba u familji tal-ostaġġi f'Gaza. We will never give up. I will never give up my son. Il-karba tal-familji tal-ostaġġi sissa trid tinstema' baqa' ftit iktar minn 100 minn kważi 300 maħtufa. Il-parti l-kbira tagħhom inħelsu fi ftehim ta' waqfien mill-ġlied sakemm jinħelsu l-ostaġġi u priġunieri Palestinjani lejn tmiem is-sena l-oħra.